Hakakat sau tereng mentau banai lala penpun urlong e kecing ai Tika Iaid nakaklam COVID-19 hakishnong kulang amar sang that teja batpor maudar kibahap hakarani kor CHC. Kini kecing persang kabaar hadian baklamla banle hakasin kabaningkong nagadau kecing jor palat uslap kecing tua kendo bat khamtam e kecing shitam banpoi shakini kishnong kibajangai. Ia kakinhuan kabla Leit ban ai Tika e kibriu shakani kajaka lasendan lang daki pulit kenang bakan long kabasngan. Kajingat lenti ban Leit chagini kishnong kalong shisha kabashitam bat janjar khamtam hakibenta kibahap ban Iaid kakajan. Hagini kasingi kakinhuan kalala ban ai Tika ya shispa sau punyungut kibriu hagini kishnong baro. Kalong shisha kajingtrei shitam jika kinhuan Tnad Koit Khiah kabla la ban poi shakum kini kijaka kiba Leit kawan kalong kabashitam Haduh kata-kata. Kini Nongtrei kilatur na kabenta ban ai kajing yada wat shaki bakindong tam.